Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayan. Intay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 29. Masirib ti tao anatal na ti pakinakam na, ngam ti tao analaka nga agpungtot, ipakita nala ti kinamaag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno candia. Ni, lakay, api ang nagsapa ka ang nagawid. Nagikata ko niti trabaho. Awan pa'y makabulan mo, imikat kan? Jak maanusan ni Jay. Ay, Ado ti mabalin ko asarkan dita trabaho. Day Jay lang ayat ti kumpanya. sapay pa nagbabayad ti abang kan kuryente. Utangan pa lang. Apay ngamin ang nagikat kay ti trabaho, mayat ko man ijay. Nagrigat nga rod. Kasta kakadilatan ngagnanayon. Awan pagbayagam at trabaho. Ne, kunak man no adda trabahom ita. Nagikata ko. Apay ngay? Jak kayat da ja kumpanya. Ay na, nagrigat ti agbirok iti trabaho ita. Nalaka manang. Kat, apay nga rod nga adda ka anak katugaw ditoy. Ay ket agrelaksak mo't ah. Ado dita ti mangala kanya tanala ingak a driver. Kas makitak iti resume mo kat. Eksperyensyado ka driver. Pudno da ita sir. Kanabayag ka matanyag man maneho. Uwan sir. Iswadi kay agbabawi ang mangala kanya. Kas company driver yaw. Talaga ka sa pulan mi ti company driver. Kat nalabit, sikan ti sapsapulan mi. Kung tumat kan ka bakit, makabiro ka kadagos iti trabaho. Nalaing ka talaga, lakay. Ay gituan na. Apete ko nang paudi ah. Di mon paluspusan day ta at trabaho, tatakkel ti sweldom dita. Doble ng tisigod asweldo. Iso asay saya atem, lakay. Wen, siya pa iti kunam. Mano, di mo matpartakan unay tagmaneho ah. Basta guli magkalatan. Anya? Siya takin igam iti manibela. Anya mo tunay ka driver. Makapanervyos. Jakon kaya taglugan iti day a driver. Tapay, Kaskasero unay di baro a driver. kung nagtumot ngamin kan ka, Ay na, matayak ti nervyos na iso ti driver. ado ti madamdamag ko, nga adon a kumpanya, tinakimanihuan na. Ngam, sana bimbayag. Asino ngay mo't ngamin ti makapagbayag kan kuana. Kumusta nga iti umunang nga aldaw mo iti trabaho? Ay kat mayat bakit? Amang ano inkorim man ninja kinakaskaserom. Kaskasiro nga. Saya ata mo ti trabaho. Ta saan basta-basta akumpanya day tanangalakan ka. Amok? Apay masapol nga ibagam. Manon atawan a driver ti trabaho. Palpalagipan ka laeng met, lakay. Maturog tan. Rabi, nabanuga ka nagmaneho. Lakay, nakatugaw ka pa'y laeng dito kat ni aldawan. Kasanon ti trabaho. Nasapa pa ay. Alas 9. Uwan ka di. Di kagdanag. Anya? Ase ka swamkit di na ito'y balay. Di na ka di pakadanagan. Anya kamutan mano? Itakala sumangpat, aldawan. Nagyaman ka ata imayak pa ay. Anya? Ala, aglugan kan tay tulod kan. Saanan? O di saan? Makadanon daytoy kaniser. Idanon mo lang ah. Apay ko na mabuta nga. Kadwaan ka pa ano kaya't mo? Ay, bastos at talaga daytoy a driver. No apay ngamin nga iso ti inalada. Nagalas ti ugali na. Siyak man tagpatulod kini Manong Daniel. Padasam mat ah. No jak makurso na daan ti panagsasaw na, aglaban kamay. No lalaki at laeng, dinanog kon. Nagmayat yak joyride anya sir. Nabartak ko na ti panagpataray mo, Manong. Gusto lang. Di ka una guberte ka. Danag mo na ya. Pasalugan. Alalay lang. Ambong kararamilit sir. Ay, sus, Manong. Api-api martak. Alam mo tayo na na. Delikado tan! Tsak makontrol tayo manibela. Anya!
Kastao na itinervyos ko ah. Uray siyak, sir. Nagpartak ka unay. Sir, lumabalin. Di mo ibagbaga dito ka ni boss. Siyak tag nervyos iti dayta nga imbagam. Kasano no na disgrasya kayo. Amok ter aramidak. Baliwam ko mga minan dayta nga ugalim. Anya manen nga ugali ti bagbagam. Dayta naglaka ka nga agpungtot. San mo it? Mairubo ka laang no kasta. Di nakman bagbagan iti kasta bakit? Kaslamot to ni bagbagam nga awan amok. Sir, tandani kami na disgrasya kini Daniel. Anya, Mabuting kami niya aglogan no iso ti driver. kasta gayam. Wen sir, talaga saan anasaya at a driver. Diyak ko may baga dito'y kada kayaw. Nyamnas ka na mabagbagan ni Daniel. Anya nga timbagam ka ni sir di taon nagti-office na. Diya inaramid ni Daniel. Ape adi nak inayaban. Ada kumamat ibagak. Adaya, Adumot ti reklamok di tao. pagdamagan na kanto siguro ni sir. Nung mabalin ko masukatanon akas driver. Pinaayaban ka, Daniel. Tatakayat ko alawlawagan ka. Anya dayta, sir. Kaskasero ka no? Pamirdi dala kanyak dayta? Kasta? Umapal dala ngamin, sir. Daniel, di mo ko madadailin ti panagtalik ko ka. Saan mo't, sir? Sigurado ka? Well, per dyan dak lang. No di dak kayat a driver, di agresign akon. Ado di tati mabalin ko asarkan. Dua bulan mo laang ijay Daniel ngam nagikat ka manan. Nagmadimot ngamin ti ugali da. Sikati madi ti ugali na. Ay di nakmansurwan. Di mo amo akontrolan day taunget mo. Day ti mangirobokan ka. Ay, pumanawak man langan. May sakamay. Ay, nabang aran akpay. Awanan day di kaskasero a driver. Si kalaeng ayatin na bang aran. Sapay la ko tasaan akas kan kwa na ti maisukat. Awan gayam ti trabaho pagbayagan na. Ay na, asino kumamot nga iti makabayag iti kasta nga ugali. Di na mo akasyan ti pamilya na. Daniel, naikat ka manen iti trabaho. Siyak tinagikat. Sandak ngayon ikat manang. Ay na, asino nga min ti agbayag iti kasta nga ugalim. May sakamay. Awan ti mangayat iti kasta nga ugalim. Di manawak ijay balay. Gaputa sirmunan nak ni bakit? Ita, sirmunan nak mait. Wan tauray siyak. Jakmat kayat ti kasta nga ugalim. Agpapada kayo. Awan pa'y baga sa may saangon. Agpaspasagid kan saa. Day tamat nga mintipod no. Sikan ti agbirok iti trabaho no kayat mo. Anya? Di nakman apuraan ta amok ti araramidak. Juan, malagip ka. Sika ni Daniel. Driver dak edi ma'am. Juan, amok. Nabasak namin tinay paskil di tarwar. Ngagkasapulan kayo iti driver. Pudno dayta. Agaplayak ko mama. Ikanda ko mapa iti may sagundaway. Awan pa'y ngamin trabaho. Baybay nga agbirok iti trabaho na ni Daniel. No, dapay agtalagkan ko ana Ay, jakman ammo iti day akabsat ko. Nalaka nga nga agong ungat. Ay, Saan mat akas jay iti baro? jak amo no apay. Ay, sapay ko mga rod tamakabirok adagos iti trabaho na. Sapay ko mata ni. Ado ti paggastusan mi ita. Sana ka naawat. Taapay ka no. Jakman mo. Amang ano pagduadwaan da kan. No di da kaya di saan lang. Aday ta ka man ako na akon. Kastuya ko na talaga. Kat agnanayon ka nga rod akasta. Awan pagbayagam at trabaho. Paakar-akar ka. Nagsubliak ma'am. Tako nang magsubliak. Juan, naibagak daytakan ka. Awatan da ka di. Wano saan ma'am? Ladingitek. Anya? Jak magustuhan ti background mo. Saan lang Inikat da ka idi. Tanamin ano nga indong parmo tilugan mi.
Di min kayat ang maulit pa'y dagijay a pasamak. Isit na talaga. Oh, api akas taka si Mangpet. Di na inala, driver. Anya, Ado dita. ado dita. Pudno. Ngam amudan ti ugalim. Iso asaan da kan akayat nga alaan pay. Ita, kasano tayon, lakay. Ti panagadal dagiti ubing. Ti kanen tayo. Amirisam nga minday ta ugalim. Kat agbalbaliw ka kuman. Ti masirib a tao, denggen na ti pamagbaga. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo